Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve tabi'ihim ecma'in. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke şehrini yola balgaç, işki meşakkatler, işki problemler şişide. Zor tışkı, zor problemi kala biri. Ol da bulsa Bizantiya imperiyası. Mu'ta soğuşunda Müslümanlar bik azgına yuğaltılar bilen indi çıgıp gitüvi hem indi düşmanğa karşı korkmuşa çıgulары, bik köp düşmanlarını yok itüleri, elbette indi şuşu Bizantiya avtoritetine bik derecesine tesir edi. Hem indi imperator Müslümanlardan üç alırga niyetlep zor asker tüzey başlay. Ol indi 40 minglik asker jiyat dip aytalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bu turda haber etiler. Hem Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem gadette soğuşqa bar aldından ol indi sir etip saklaytırgan bular, lekin bu yılı Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem aşıktan aşık şuşu Bizantiyaga karşı soğuşurga çıkırga kerek ekenligin indi ilan eti. Hem indi şuşundan görünen ne kadar ciddi ekenligi şuşu mesele. Yıl günler bik ısı bula, indi hürmelerine jir vakit jitken bula, bilgili indi bironing de şuşu rahatlikni kaldırıp çıkıp gitesi kelmey. Şuna qaramasdan Allah ilçisi sallallahu aleyhi ve sellem indi ilan eti. Her kişi indi buldur algaça Allah yoluna indi kurban kılırga teyiş, hem indi akşalar mümkünlükler ve samallar jiyirga teyiş. Hem Allah ilçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir vakit şuşu minberge minip ilan etkeş, kim şuşu Allah rizalığı için nefaka kılır degeç, Osman radıyallahu anhu, ey Allah ilçisi sallallahu aleyhi ve sellem, benim üstədi 100 düya bütün kirek yarakları bilen diye kuralından. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şulay yılmayıp koya, hem indi bir baskışqa düşer diye. Dağın şulay tip ilan ete, kim yardım etse Allah Teala onun razı bulur diye. Osman radıyallahu anhu dağın turup basa, ey Allah ilçisi sallallahu aleyhi ve sellem, benim üstədigi 100 düyanı sanamışa dağın 100 düya diye, bütün ezirlikler bilen diye, bütün kirek yarakları bilen, iyerleri bilen, nersesi kirek diye, bütün üstü diye. Şundan soň Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tagın gajaplana şulay tip indi ilan ete, hem Osman radıyallahu anhu indi bir köp mallar bire, hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ete, bu günden soň diye Osman nersegine işlese de ona ziyan itilmez. Ona şuşa ibri işlegen gameli ziyan getirmez diye. Jamgısımna eyteler Osman radıyallahu anhu 900 düya bire, 200 at, 200 uqay kümüş, ol indi bir 24 kilogram şaması 1000 dinar bire diye. Abdurrahman ibn Gavf radıyallahu anhu 200 uqay altın alıp kile. 200 uqay 24 kilogram dep sanap çağırdık. Mına şu 24 kilogram altın alıp kile. Ömer radıyallahu anhu aytar, bu diye günah işlegendir diye. Nega alay desem degeç, çünkü ol diye gailesin açlıkta kaldıra bitti. Men diye gailemi tağı da hayırlara kaldırdım diye. Nersesi ol diye gajaplanıp soraç, Allah hamanın elçisini kaldırdım diye. Hem indi Abu Bakr radıyallahu anhu bütün baylığın biri, Ömer radıyallahu anhu yartı baylığın biri. Kay bir kişi indi bir qadak may alıp kile, kay bir kişi başka bir alıp kile. Kim nerse bilen bulduralar, şol aytıp yerden bitirge tırşa Allah'ın dinine. Hem bir kıska arada indi şu jirga kerek bular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlay, eğer de alar Bizantiya'nın düşmanını kütüp yatsalar, tegileri kelseler, yuvaltılar köbrek ekenligi. Şuna Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem indi eybetlep uyla bitirgeç, uzi hücum itirge bular. Hem indi 30 minlik askerini tiz arada jiye, hem indi Recep ayında Tabuk jirgine çıkıp gide. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına kileler, miskin bulgan, fakir bulgan kişiler. Ey Allah elçisi, biz de senin bilen ruhsat etçi, bizge de senin bilen barıga diye, şuşu düşmana karşı kurashirga diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim bit yok sizge bir de eybirimde diye. Tegileri diye müldürüp, gözleri müldüreme yaş bilen tulup diye, şul hatlı garilenip kaytıp gittiler diye. Bu soğuşqa indi 80'ler münafik çıkmay qala. Hem indi 3 mümin, Ka'b ibn Malik, Murara ibn Rabiq, hem Hilal ibn Umayya degan kişiler. Bir nindi sebepsiz alar çıkmışa qalalar. Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem indi kite şuşu soğuşqa yolda indi 30 gün öte dep aytalar. Rizq kirek yaraklar bik az bular. Şuna göre su zapaslары bulmay. Şuna göre bana bir düyaga 18 lap kişi to'g'ri keladi deb aytalar. Şuna şulay buluna qaramasdan de düyalarni suyurga mecbur bo'ladilar.
Чөнки һәрбер дөянең инде эчендә 1 литр чамасы су була ди. Менә шушы суны эчер өчен дөяләрне чалырга мәҗбүр булалар. Менә шушы авырлык гаскәре була инде. Менә шу авыр бик зур сынау була ул. Гаскәриләрнең үзләренең ашарларына ризык булмау сәбәпле, алар күпчелек вакытта яфрак ашарга мәҗбүр булалар. Шунда үлән белән инде тукланып Аллаһ юлына чыгалар. Һәм Аллаһның рәхмәте менә шушы курбанлыклары өчен, шушы тырышканлыклары өчен, шушы үз-үзләрен кызганмаганнары өчен дошманның гаскәренә Аллаһ Субханаһу ва Тааля курку сала. Һәм менә шу 40 меңлек гаскәр сугышка чыкмыйча инде куркып паралып бетәләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям исә нигә бара Табук җирлегендә ул җамгысы 40-20 көн тора тагын. Шушында һәм бик күп гаскәрләр, бик күп кабиләләр бик күп кабиләләр инде мөселманнар ягына күчә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кайта, җиңүче булып кайта, бернинди сугышсыз, бернинди кан куймыйча Аллаһ Субханаһу ва Тааля мөселманнарның дәрәҗәсен бик югары күтәрә. Әйләнеп кайталар һәм 80 мунафиq килә, үзләренең инде гозурларын әйтәләр, уйлап чыгарып, инде без менә шундый сәбәпләребез бар, шуңа бармак дип. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бөтенсен кабул итә. 3 мөэмин килә. Без бер сәбәпсез калдырдык, ай Аллаһ илчесе дип гафу итегез. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аларга бойкот игълан итә. Һәм инде Коръәндә килгәнчә Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, аларның дие, аларга җир шул хәтле тар күренде дие, җир үзенең киңлеге никадәр киң булуына карамастан. Чөнки алар белән инде туганнар да сөйләшми, иптәшләре, мөселманнар да сөйләшми. Иң ныгы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сөйләшми. Менә шундый зур сынау була. Ләкин ахыр чиктә менә шушы мунафикларның гозурларын Аллаһ Тааля ялган дип әйтә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга фаш ителә шуларның ялганчы икәнлекләре һәм инде менә шу мөэминнәргә Аллаһның рәхмәте белән мөэминнәрне Аллаһ Тааля тугырлар дип әйтә һәм алар белән бергә булырга куша мөселманнарга. Менә шушындый зур сынау була. Һәм инде менә Табук сугышына китер алдыннан мунафиклар зарар мәчете салган булалар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямны чакырып, имешендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әгәр дә монда намаз укыса, башка мөселманнар да инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга ияреп киләчәкләр һәм менә шу гади халыкны бутар өчен, фитнә кылыр өчен менә дигән җай була. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Табукка китер алдыннан бернинди җайда булмый барга, ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тааля кайтканда менә шу Тәүбә сүрәсендә әйтә, алар ди шушы зарар мәчетен төзүделәр ди мунафиклар һәм кешеләр арасын бутар өчен ди. Анда мәңгегә дә бер тапкырда дип барып басып укый күрмә намазны ди. Беренче көннән үк тақвалыкта төзелгән мәчет, монда инде күпчелек фикер буенча ул Куба мәчете дип әйтәләр, Мәдинә мәчете дип әйтәләр. Беренче көнендә үк ди тақвалыкта төзелгән мәчет ди. Ул хаклырак син анда барып укырга ди. Анда ди пакланырга ярата торган иратлар йөри ди. Аллаһ Тааля пакланучыларны ярата ди. Менә шулай итеп инде Аллаһ Субханаһу ва Тааля әкренәп бүтән мәкерләрне ачып бетерде һәм инде мөселманнар үстен калдылар. Теге үч мөселманны Аллаһ Раббыбыз инде гафу итә һәм инде әлбәттә бу алар өчен дә бик зур сынау була һәм мөселманнар өчен дә бик зур сынау була. Ләкин шуңа карамастан, әгәр дә син тугры булып каласың икән, ялганламыйсың икән, иртәме соңмы Аллаһ Тааля синең барыбер дөрес икәнлегеңне күрсәтәчәк, ялганчыларны Аллаһ Тааля фаш итәчәк. Шушы елны инде бу инде 9-нчы хиҗри елга туры килә бит инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның кызы Кулсум радиллаһу анха үлеп китә. Негус үлеп китә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нигә барганда, шу Табук газватына барганда, аңа хәбәр ителә, Негусның үлгәне. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аңа җиназа укый. Пәйгамбәргә генә рөхсәт ителгән шундый гамәл була. Негусның гәүдәсе булмаса да, инде ул шунда укыган була. Бу инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга хас рәвештә рөхсәт ителгән әйбер була. Һәм инде иң зур мунафиq Абдулла ибн Убей ибн Салул үлеп китә. Менә шушындый вакыйгалар була. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга иман, тәүфиқ, һидаят, истиқамәтләр насыйп итсен.